Tubahaye ikaze abakurikiye Snow TV, mwibuka gukora subscribe abatarakora subscribe. Cyo rero nimukenyere abandi muzirike karuvati n'amakoti, mbambutse mbajyane i Damascus. Utazi i Damascus ahangaha ni muri Syria. Turakomeza twambuke gatonya tugere i Beirut. Utazi i Beirut aha ni muri Libani. Turakomeza gatonya tumanuke dushyike muri Gaza, twambuke gatonya ndabaparika Tel Aviv, aho ni muri Israeli. Murabizi neza kuri wa gatandatu ko habaye icuraburindi hagahinduka umukara, umunsi waho ugacura umwijima ku manywa y'ihangu guhera saa 12 za mu gitondo. Yego nibyo, aha mbagejeje ni Tel Aviv, ariko by'umwihariko ni muri Israeli, mu murwa mwiza w'amahoro. Nawe utabizi ibi biranditswe muri Bibiliya, ariko kuri ino nshuro si cyo ngiye kuvuga, nako mu murwa mwiza w'intambara w'icuraburindi ryo kuwa gatandatu ku munsi w'isabato. Oya, reka mbagarure i Kigali. Korali y'i Kigali yararirimbye yitwa Riwopoti, yararirimbye ngo inuma zaho ziraguguza numva. Oya nako, reka mbasubize muri Israeli. Nako ibisasu byaho biravuza ubuduha numva, ntago inuma zaho zikiguguza numva. Imvugo ubu yahindutse. Buri wese ahari ndatekereza yamenye icyo ngiye kumubwira. Ni amakuru y'ibiri kubera ku mirongo y'urugamba muri Israeli. Ariko nako izi ni intambara zatangijwe kuva kera mu Misiri, ariko ibyo si byo ntindaho cyane. Israeli murayizi mwese, ifite ubutasi bukomeye kuri ino si ntawe utabizi, Mossad. Ariko Mossad yaratunguwe mu gitondo cyo kuwa gatandatu ku isabato, haba isandara rikomeye ry'ibisasu 5,000 bimanukira icyarimwe, kugeza ubwo ubwirinzi bwa Iron Dome kugeza ubwo butakibashije kugira icyo bukora, gusama ibisasu birabucanga, kandi ari ibyuma byari byizeye ko bifata ibisasu bikabimira. Reka mvaho ngaho, ibyo mwarabimenye mwese, byabanyuze mu matwi nta n'umwe utarabimenye, ahubwo reka mvuge ibigezweho. Nuko kugeza ubu imibare idushyikaho y'abantu bamajije gupfa ari 1,100, barimo 700 ba Israeli, hakabamo na 400 ba Palestine, ndetse n'abandi amajana bakomeje gukomereka. Ibi bitero byabaye kuwa gatandatu byagendeyemo abasivili b'abanyamerika 3, hagenderamo n'abasivili b'abanya-Ukraine 2, ndetse n'umufaransa 1, hagenderamo n'abanyanapole 10. Israeli mu mujinya mwinshi n'uburakari yahagurukije igisirikare kirwanira mu kirere kijya gusenya umujyi wa Arafa uherereye muri Gaza. Aha imiryango 19 yahise ibigenderamo muri ibyo bitero. Kugeza ubu Israeli iratangaza ko imajije kugaba ibitero mu duce 800 two muri Gaza, dukeka ko twateguriwemo igitero cyo kuwa gatandatu. Utu duce baturasheho bikomeye ku buryo bashaka kwihorera, bakabahinduye imbuga ku buryo bukomeye. Batangaje ko bamaje kwataka inyubako ikorerwamo na Hamas, ndetse n'umuyobozi mukuru wa Hamas, aho ni kuri headquarter ubwo ngubwo. Ku mashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, yagaragaye bari gusenya imitungo n'ibikorwa bikoreshwa na Hamas muri Gaza. Israeli iratangaza ko itakihanganira ibikorwa by'iterabwoba, ivuga ko Hamas ari umutwe w'iterabwoba. Ni nayo mpamvu rero yayatatse n'uburakari bwinshi bw'indengakamere, ishyizemo n'ubuhezanguni, ishaka gusenya imijyi yose yo muri Gaza, ngo igomba kwihorera paka kugeza ku munyepalestine wa nyuma. Mu majyepfo ya Israeli imirwano irakomeje mu duce 3. Israeli irimo irarwana na Hamas ku babashije kwinjira muri Israeli,
aho niho imirongo y'urugamba iri, aho muri Karuminiya na Kibutsi. Amakuru dukesha Al Jazeera. Israel iratangaza ko igomba gufata ibice byose bigenzurwa na Hamas. Amakuru dukesha Al Jazeera. Izindi ngabo za Israel ziri kurwanira hafi y'umujyi wa Sideroti. Tugarutse gato muri Gaza, Israel imajije kwica abantu 676 b'Abanyepalestine, abandi yabahinduye imbohe. Ubwo Israel yatakaga Gaza mu masaha 48. Amakuru dukesha Washington Post. Israel yahise yohereza ubutumwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasaba kubongerera ubwirinzi bushobora kunganira Iron Dome ndetse n'intwaro zishobora kubunganira n'izindi mashini zo ku rugamba zishobora gufasha Israel, no kuboherereza abasirikare bo kubafasha mu majyaruguru ya Liban. Ibi nabyo turabikesha ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington Post. Misiri nayo yinjiye muri ino ntambara ku buryo bweruye. Yaburiye Israel ko nikomeza kwataka Gaza nayo ishobora kubyivangamo. Amakuru dukesha Wall Street Journal. Misiri yakomeje kuvuga ko Israel nikomeza ko yazamura umwuka mubi mu karere k'uburasirazuba, ikaba yakambuka ikatera Libani, amakimbirane ashobora kwaguka muri ako karere, bagashiduka bakisanga ibihugu byose byamajije kuyajyamo. Umuvugizi wa Israel yatangaje ko bagiye guhagurutsa ingabo 100,000 za Reserve Force zo kujya kunganira izindi ngabo ku rugamba bakarwana na Hamas. Igisirikare cya Israel kiratangaza ko kigomba guhiga bukware abantu bagerageje gusenya amajyepfo ya Israel. Gilad Erdan yakomeje kuvuga ko ari amakosa Hamas yakoze kandi igomba kuyishyura ku kiguzi icyo ari cyo cyose kuba yaragerageje gusenya umurwa mukuru Tel Aviv. Umuvugizi wa Palestine muri UN yavuze ko Israel ifite uburenganzira bwo kwirinda no gucunga ubusugire bw'igihugu cyabo, ariko idafite uruhushya rwo kwica abantu. Igihe Israel ikomeje kugerageza kuba yakica abantu, nabo bashobora kuba bagira ibindi bikorwa bakora birenze ibyabaye ku wa gatandatu ku munsi w'isabato. Akanama gashinzwe umutekano ku isi UN Security Council nako kanzuye ko amakimbirane ya Israel na Gaza agomba guhagarara, ariko nta kintu bafite cyo kubikoraho, ni ukuvuga gusa nta kindi kintu bakora, kuko amakimbirane amaze imyaka myinshi, niyo ntambara irambye mu isi. Abasirikare ba Hamas batangaje ku mugaragaro ko binjiye muri embassy ya Israel bagashimutamo abantu 100. Musa Abu Marzuki yatangaje ko bafashe abofisiyo ba Israel nabo bari mu bashimuswe. Palestinian Jihad Group nayo iremeza ko ifite abofisiye ba Israel 30 yashimuse. Hamas iremeza ko mu bo yashimuse harimo abana, abagore n'abasirikare ba Israel, bakaba bafungiwe muri Gaza. Umuryango ushinzwe uburenganzira bwa muntu uravuga ko Abanyepalestina 123,538 badafite aho kuba, bose babaye impunzi ziri ku gasozi zaterewe hejuru n'ibisasu biri kuraswa muri Gaza n'Abanya-Israeli. UN yo iravuga ko Israel iri kurasa ibisasu bigwa nk'imvura mu mazu yo muri Gaza ndetse na apartment. UN mu buryarya bwinshi iratabariza Abanyapalestina bari mu mazu 73,538 bari mu mashuri ariho bacumbikiwe. Reka mbambutse mbajyane i Washington DC. Ahangaha bemeje ko bagomba kohereza ubwato bw'intambara
bugwaho bufite ikibuga cy'indege bugwaho izindi ndege nyinshi, bukaza gutabara Isiraheli buyizaniye n'ibikoresho byinshi ndetse n'abarwanyi bo kurwana na Hamas. Iri ni itegeko ryatanzwe na Gerard ko bahagurutsa ubwato bwitwa Ford Carriers bugakurikirana Hamas aho ubwato bwanyuze mu nyanja ya Mediterane busatira uburasirazuba. Ibi byemejwe na Joe Biden wemeje ko ingabo zirwanira mu kirere za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye gufasha Isiraheli mu kurwanya Hamas mpaka kugeza ku munyepalestine wa nyuma. Byakomeje kwemezwa n'umuvugizi w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin wemeje ko Amerika iri inyuma ifashe mu mugongo Isiraheli mu bikorwa byose bagomba kuba bari kumwe ndetse bagatsinda Hamas kuri iyi nshuro bakayitsinda burundu. Austin yongeyeho ko Amerika igomba kohereza Isiraheli amato menshi y'intambara ndetse n'indege nyinshi z'indwanyi. Umuvugizi wa Hamas yavuze ko Isiraheli ikomeje kohereza intwaro nyinshi izohereza Isiraheli kugira ngo yihorere kuri Palestine, yangize ibikorwa remezo, amashuri ndetse yice n'abasivili ku bwinshi, ariko ibyo ntacyo bibabwiye, nabo bazarwana inkundura kugeza aho batsindiye Isiraheli. Iyi ni Snow TV, njye wabagezagaho ayo makuru ndi Snow. Mukomeze gukora subscribe, share na comment kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru. Mwibuke gukanda ku kazogera kugira ngo muzajye muba mu wa mbere babona aya makuru.